Hi Ma'am Joanna. Yes. Kumusta? Hinaot nga nagustuhan nimo akong surprise nimo. From the bottom of my heart, always take care, Ma'am. Greetings from I love you. Brill Lapus. San darating ang mga salita? Na nanggagaling. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Hi Ma'am, good afternoon. Ma'am, para kay Ma'am Joanna. Marie? Ma'am, naman nagi-pa-deliver sa imong package. Nagi-pa-deliver sa imong ma'am. Ha? Tanawon nimo? Sige na, mama niyo open. Asa man ka, ma'am? Makabalo ra karon, ma'am. Makabalo ra karon nakasagikan. Mayong udto, may udto sa tanan. So ma'am, before dami magsugod, magpailaw sa mi. So kami di ay ang Digos Flower Shop. Ug ma'am, nami din karon ma'am para ihatod ning sorpresa para sa imuha. So ma'am, na naman kay idea o kinsa nag-surprise nimo? Nana kay idea o kinsa nag-surprise nimo? So ma'am, napa siya message ako ang basahon ha para sa iyo. So ma'am, yang ingon, hi Ma'am Joanna. Kumusta? Hinaot nga nagustuhan nimo akong surprise nimo. From the bottom of my heart, always take care, ma'am. Greetings from I love you. Brill Lapus. Finally, nahali na ginamong lala. Yes, Brill. Sana ikaw na ang right. The right one. Thank you so much. Bisag dili pa kay Keita nag-chat or wala ko nag-reply nimo. Salamat jud kaayo. Wala jud ko nag-expect ani. Kato lang. Sige, salamat, Thank you jud ma'am. kaayo. Okay. Ang Digos Flower Shop lang doon